Desilting and beautification of Toyaban in survey number 76/2 in village panchayat Kalata Nuwe constituency. हे डिसिल्टिंग आणि ब्युटिफिकेशनाचे जे काम चालू असलें विच कम्स अंडर WRD. आतां सगळ्यान हातून मजा म्हणल्यार कितें, जेन्ना तो इंजिनियर इन्स्पेक्ट करपाक गेलो क्वॉलिटी कंट्रोलाचो जे काडला सायटीचेर गेलो, ताणें इन्स्पेक्शन केलें, ताणें मटेरियल इन्स्पेक्शन केलें, ताणें सॅम्पल सीज केली थंयच्यान आनी ताणें थोडी ऑब्जर्वेशन्स केली. ऑब्जर्वेशन्स भरपूर आसा, टेक्निकल आसा, ताका तो आपलें बिल क्लियर करून घेता, ताका कांय लॉस जायना. सो ते पयशे वांटोवपाक तें काडून सेंटरींग 5 वरांनीच दुसरे कडेन मारलें. त्याच बरोबर जी रेंव वापरूंक जाय आसली रिवर सँड ती वापरची हाडून खडयेचो जो पावडर येता, डस्ट, कॉरिडॉस्ट, तो वापरलो, वीच इज नॉट सपोज टू बी यूज ओवर देर. त्याच बरोबर सिमेंट तर सारकें नेमसेक आसलें, सिमेंटाचें तें नेग्लिजिबल अमावंटान सिमेंट आसलें आनी जे स्पेसिफिकेशनाची खडी जाय आसली ती सुद्दां खडी सायटीचेर त्या मोमेंटाक प्रेजेंट नासली. जे डिविजनाचे अंडर हें काम आसलें पर्टिक्युलर आनी ते डिविजनाचो जो इंजिनियर आसलो, जो सुपरवायझींग इंजिनियर आसलो, द इंजिनियर वीच वॉज सपोज टू बी इन चार्ज ओवरसीइंग द क्वॉलिटी एंड द प्रोसिजर फॉलोड फॉर दीस वर्क, he becomes the accused in this automatically because he has failed to maintain the quality and the procedure. चीफ इंजिनियराक जेन्ना WRD मिनिस्टरान खंय चीफ इंजिनियराक नोट धाडलो रिटर्न की हे इंजिनियराक ट्रान्सफर कर म्हणून, आनी बेस्ड ऑन दॅट द चीफ इंजिनियर इशूड अ ऑर्डर आनी रिमूव्ड दीस पर्टिक्युलर AE who had conducted a raid and inspected the site. आतां आयरनी इज that जे engineer was supposed to overlook this work, who is the accused engineer, himself has been brought on the place of the engineer who has been removed. We are strongly demanding suspension of chief engineer of WRD immediately, pending the inquiry. Government should immediately initiate action in this matter and an inquiry. Chief secretary, who is also the chief vigilance officer of the state, should take immediate note of this particular demand made by Congress party and initiate a thorough inquiry in this entire episode. Also, the role of the minister of WRD, Vinod Palekar, has to be investigated for what warranted him to send a note to the CE and get the engineer removed for performing his duties. आता खंय उरलें गोंयकार गोंयकारपण.